U registru Komisije za tajne grobnice ubijenih nakon 12. septembra 1944. godine nalaze se imena brojnih Knjaževčana. Đaci, vojnici Srpske vojske u otadžbini, žandari, predsjednici opštine, sredski načelnici, sveštenici, pred kraj Drugog svjetskog rata proglašeni su saradnicima okupatora i streljani. Jedan od masovnih grobnica u kojima su sahranjeni nalazi se i na Lipovici. Svakog 13. avgusta ovde se okupljaju potomci ubijenih. Moj otac, Stamenović Bogomir, seoski delovođa, mlad čovek sa nepune 23 godine, ubijen je ovde. Pričali su mi da je na tom mestu, ali mi nismo mogli da dolazimo. Sada slobodno dolazim, navraćam, a ranije sam kao dete posmatrala koje je drvo najveće. Tu je moj otac sahranjen. U stvari nije sahranjen, ubijen. Moj otac Ranko, kojega ne znam, kojega nosim i u srcu i u dušu. Bila sam 3 godine. Da se ne zaboravi, spomenik žrtvama komunističkog režima podigli su 2011. godine uz pomoć donatora Ravnogorski pokret i knjaževački monarhisti. 1946. godine zadnji put su ubijeni, među njima i od moje supruge deda, koji je sad ovih dana rehabilitovan. 1946. godine u oči Svetoga Save, znači 26. januara, zadnja tura ljudi je pobijena ovde na Crvenskom putu. Nažalost, malo ljudi dolaze ovdje. Ovoliki grad, teritorija opštine je vrlo velika, da mnogi ljudi su tu nastradali, da njihove familije, ni jedan neće da dođe. Vrlo malo njih tu par, kome su streljani očevi, majke. Šta drugo da kažem, ovaj spomenik smo s mukom napravili pretprošle, 3. godina, molili smo i u opštinu, nisu hteli da pomognu ništa. Međutim, sada koliko ja vidim da ima dobre volje da opština pomogne u izgradnji spomenika na Jeviku gore. Pomen kraj spomenika na Lipovici služio je sveštenik Knjaževačke crkve Svetog Đorđa Perica Božunović.